Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku mugoroba wo ku itariki ya 15 z'ukwa 12 2024 tuje mu makuru yacu y'umugoroba cyangwa yo ku mugoroba birumvikana. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama mwiriranye amahoro. Twiriwe neza mushakamba namwe muriwe neza. Yego natwe twiriwe neza. Yego. Reka turebe uko byiriwe twitangaje amakuru y'uko byari bimeze i Rwanda ndetse n'ahandi by'umwihariko kuri flow y'urugamba, ariko abantu bari kwibaza batese nyuma y'ibyo twatangaje byifashe bite. Tugiye kugaruka rero ku zihe ngingo z'uko bwije bimeze. Ingingo tugarukaho ni uko u Rwanda rwatangaje impamvu Perezida Kagame atitabiriye inama yari bumuhuze na Tshisekedi i Rwanda. Ingingo ya kabiri, Tshisekedi nyuma yo kugera i Rwanda mu nama ya wenyine byarangiye aganiriye n'umuhuza Kenyatta yari yarabengeye mu biganiro bya Nairobi. Yaramwanze cyane. Yego. Iya gatatu rero FARDC ikomeje kugirira ibihe bibi muri Rubero. Ngo ntibyoroshye bari gushira. Aha turaza kujya tunyuzamo twumve n'amajwi y'abantu babo. Yego. Icyo batangaza kuri ya miryango. Reka tugaruke rero hariya nyuma y'aho dutangarije inkuru ku isubikwa ry'inama yari guhuza ba perezida w'u Rwanda, wa Congo n'uwa Angola. Yego. Twatangaje amakuru ajyanye nabyo, nibyo ni ukuri, ariko nyuma yaho twaje kubona ko n'u Rwanda ahubwo u Rwanda rwashyize umucyo ku kibazo. Rwashyizeho umucyo ku byo bavugaga. Rwashyizeho umucyo, rwagaragaje impamvu iriya nama itabaye impamvu nyakuri, ariko abandi izindi mpande ntabwo zari zabigaragaje cyane ko byari bikwiye kugira ngo bakure mu rujijo cyangwa twumve ukuri, cyane ko Congo wabonaga iri kwigira intagatifu. Yego, kuko abantu benshi babyibazaga bahanze amaso biriya bintu cyane, ariko ngira ngo wenda tunarebye n'ibyo RBA imaze gushyira hanze muri aka kanya, biriya ngira ngo RBA ibyo yavuze byose yagendeye kuri iri tangazo. Yagendeye ku itangazo ndakavuga muri make, noneho ukaza kutunyurira mu itangazo tukumva. Biraba byiza twibanze ku itangazo kuko niryo ritanga ukuri. Ibyo RBA yavuze tubireke. Ntabwo uko wabinyoherereje. Yego. Nabonye nta confirmation yemeza ko ari RBA, usibye kuba wenda n'undi muntu yabyandika akavuga ngo ibya RBA biri kuri poste yayo. Reka mbikwereke, yabisobanuye mu ncamake. Yego. Ibyo birebe ndabiguhaye. Sinzi niba byari byakugezeho. Byangezeho, yego, ndabona ari ibya RBA koko. Yego, noneho RBA ntitwabinyuramo. Turabinyuramo, gusa turi bugaruke ku itangazo kuko abantu bakeneye kumva itangazo kurusha iby'ibindi, kuko n'abandi bose bakotinze itangazo. Yego. RBA iragira iti u Rwanda rwatangaje ko intandaro y'isubikwa ry'inama y'abakuru b'ibihugu yagombaga kubera i Rwanda muri Angola kuri iki cyumweru, yiga ku bibazo by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni uko inama y'abaminisitiri yabaye tariki 14 Ukuboza 2024 ntacyo yagezeho, kuko iyo nama ibyo Congo yasabwe birimo kuganira na M23 no guhagarika imikoranire n'umutwe wa FDL w'iterabwoba wa FDL bitigeze bikorwa. Yego. Ibi ni ibikubiye mu itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ryasohotse kuri iki cyumweru. Bibaye byiza twabyinjiramo kugira ngo abantu tubahe ukuri
kurusha ibyahinwe n'igitangazamakuru. yego reka ibyo tubyinjiremo, ariko ibyo mfite biri mu cyongereza ntacyo bintwaye, ariko ibyo mfite biri mu cyongereza. N'ubundi itangazo akenshi u Rwanda rutanga itangazo mu cyongereza, ntabwo rukoresha ikinyarwanda. U Rwanda rukoresha icyongereza. Itangazo rero umutwaro uravuga uti postponement of Rwanda summit due to unresolved critical issues. Ni isubikwa ry'inama y'u Rwanda biturutse ku bibazo by'ingutu bitakemuwe. Yego. Noneho rigakomeza riti at the ministerial meeting in Rwanda on 14th December 2024, no consensus was reached between Rwanda and the Democratic Republic of Congo on a commitment to direct talks with the Congolese rebel group for a political solution to the conflict in Eastern DRC. Ni ukuvuga inama y'abaminisitiri n'ubundi bimeze nka biriya inama y'abaminisitiri urumva yabanjirije y'abaperezida kuri uyu munsi. Yego. iyo yabaye ejo, ariko noneho barebye basanga hari ibintu Kongo yakagombye kuba yaragize icyo ikoraho itigeze ikora, birimo kuganira na M23. Yego. Bakabamo no kugira ikikora ku gusenya umutwe wa FDLR. Ibi rero nta bushake, nta kintu Kongo yigeze bikoraho, ubona bitanayirimo bitayifashe. Yego. Ku buryo inama y'abaminisitiri, ariko aya ni amagambo nongeyeho, ntabwo ari mu itangazo, ntabwo yari mu itangazo. Uburyo inama y'abaminisitiri yabaye ejo yanatinze mushakamba, bashobora kuba bananiranywe ejo mugoroba w'ejo, bananiranywe kugeza ubwo nta kintu bagize gifatika bahuriraho, ku buryo noneho abaperezida bashingiraho bagahura. Yego. Ariko urabona ko muri iri tangazo bigaragara ko intandaro yo kugira ngo inama itaba iraturuka ku ruhande rwa Kongo itaragize icyo ikora mu byo yagombaga gukora, biriya bintu bibiri twari tuvuze. Ngira ngo nyuma y'itangazo turabisesenguraho bihagije. Yego. Noneho itangazo rigakomeza riti this summit would therefore not have resulted in an agreement, particularly in the context of continued threats by DRC officials, including the president, to pursue regime change in Rwanda, as well as the wider coalition of forces deployed in Eastern Democratic Republic of Congo alongside FARDC, including European mercenaries, the Burundian military, Wazalendo, and FDLR. Ahangaha icyo bavuga, baravuga ko ntabwo inama yari kuba kandi hari ibikorwa ubona bibangamye bigikomeza. Kongo yakabaye yarakemuye, harimo nk'ingabo yarunze muri Kongo zitandukanye, zirimo abarundi, zirimo abameriseneri, abacancuro b'i Buraya, zirimo Wazalendo, ingabo z'Uburundi nk'uko mbivuze, Wazalendo n'ibindi na FDLR. There must be serious actions to deal with the FDLR beyond the game being played around this problem. Ku birenze ku mukino Kongo irimo ikina kuri iki kibazo, yakabaye igira ikintu gifatika ikora kuri FDLR. Yego.
noneho rigakomeza riti a postponement of the summit allows the time for the dialogue proposed by the president of Angola, João Lourenço, the facilitator, with the former President Uhuru Kenyatta between M23 and the DRC. Ati kuba noneho habayeho gusubika byatanze amahirwe yo kugira ngo umuhuza ariwe perezida wa Angola João Lourenço aganire n'uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ku bibazo biri hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Itangazo rigakomeza rinagana ku musozo. There are actions that the DRC can and must take for themselves without continually using Rwanda as a pretext for doing nothing. Hari ibikorwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kandi itegetswe gukora bo bonyine bakabikora bo ubwabo nta wundi bafatanyije. Yego. Aho kugira ngo ikomeze ikoresha u Rwanda, ifata u Rwanda nk'urwitwazo rwo gutuma nta gikora. Ni ukuvuga ntabwo ikwiriye kuvuga wenda ngo ibintu byabaye kubera u Rwanda, oya bya bindi byayo. Hari ibintu Kongo ikwiye gukora itarinze navuga ngo yitwaje u Rwanda yenda ngo yabitewe n'u Rwanda. Ni ukuyibutsa ko ifite umupira wayo igomba kuwukina mu kibuga cyayo. Ni ibyo ngibyo rwose. Itangazo rirakomeza ngo Rwanda remains ready to participate in a summit that would adopt a serious and concrete path to resolve these remaining questions once and for all. Rwanda ruriteguye kugira uruhare, yego, kugira uruhare kwitabira inama iriya yiza abakuru b'igihugu, ariko ikaba inama ya yindi ikwiriye gufata ibyemezo no gufata inzira nyakuri ihamye yo gukemura ibibazo bigihari, ibibazo bikigaragaraho, ariko bigakemukira rimwe, bigakemuka burundu. Yego. No kuvuga ngo ni ibintu biri seriye, witeguye kujya mu bintu biri seriye. Muri make mu magambo tumenyereye, u Rwanda rukeneye ko ruganira n'abantu bari seriye. Yego. Itangazo rero naho risoreza. Aha harimo no guha ikosi Kongo kugira barebe ko yakivugurura. Nibyo, ariko se ko ntabwo ari umuntu mu Cyongereza bavuga ngo abantu nk'abariya bari premature. Ntabwo bari politically premature, ntabwo bakuze mu rwego rwa politiki. Mbese niba umuntu agomba guhura n'undi hari ibibazo yakemuye yashyize ku murongo, akikora akaza ntabyo yakoze, abaje mu mikino mu by'ukuri ni nko mu butembere. Bwana Sentama rero nk'uko nakubwiye ntituri busesengureho kuri iri tangazo. Yego. Hari ibintu abantu bagomba kumenya kubera Angola igenda ifata meme Kisekedi cyangwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa nkaho yingingiriye imishyikirano. Hari ibintu bimwe na bimwe bitagiye bigenda neza. Uribuka ko kugira hasinwe ibyo gusenya FDLR byari byemeranijweho n'inzego z'ubutasi z'impande zombi. Byabanje Kongo yari yanze, bagiye mu nama bayisanga iwabo kuyinginga nyuma y'inama. Yego, biba ngombwa ko bisa nkaho bibaye kwingingwa, biratungurana, bajyayo barasinya barabyemeza.
uko ibintu byari biteganyijwe ko nibamara kwemeza buri kintu cyose, buri ngingo yose yari iri muri ya raporo twigeze dutangaza, imwe Nduhungirehe yashyize hanze igihe Kongo yabeshyaga ibyayo, iyo raporo ikaza kunyomoza iri mu bya Angola, byarimo ibintu bitatu. Harimo ikintu cyitwa u Rwanda rwasabaga ko M23 iganira na Kongo. Kongo ikavuga ngo izaganira na M23 mu buryo buri indirect, ngira ngo urabyibuka. Ariko kubera iki batinya kwerana n'ishakada, iki nacyo umuntu yakibaza. Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Icya kabiri, harimo ingingo yo gusenya FDLR. Icya gatatu yari ingingo yo gukuraho ingamba, kugabanya ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zibangamiye Kongo. Basohotse mu nama barayanga. Yego, basohotse mu nama barayanga, bizamo akavuyo, birangira basinye, bisa nkaho basinye ku ngufu. Rero ikindi cyari kubaho mbere y'uko abaperezida bahura, ubundi navuga ngo itariki bayitangaje imburagihe, ni nayo mpamvu ibi bipfuye nge ntibinantunguye, kubera ko mbere y'uko abaperezida bahura, abaperezida iyo bahuye ntabwo baba baje kuganira ngo bafate umwanzuro cyangwa ntibawufate nka bimwe by'abaminisitiri cyangwa abandi. Abaperezida iyo bahuye baba baje gusobanurirwa ibyemejwe n'abaminisitiri cyangwa abandi b'intumwa zabo, noneho bakahita babisinyaho bikarangira. Nibyo rero byari bitezwe uyu munsi, ariko u Rwanda rurareba ruti nitujya gusinya ku bintu byo gusenya FDLR gusa ari byo bemera, kandi nabyo tubona batazabikora, kandi iyi nama ariyo itezweho amahoro, kugarura amahoro muri Kongo, igihe M23 izaba itaganiriye nabo ntibizashoboka. Niyo mpamvu M23 ku munsi nako u Rwanda, minisitiri w'u Rwanda Nduhungirehe na Kayikwamba nimugoroba ejo bakoreshejwe inama, wenda bo bari bayizi nubwo mu itangazamakuru itari yavuzwe yabaye, ni inama u Rwanda rwagiraga ngo rubwire Kongo ibigomba gusinwa. Ariyo mpamvu nkubwira ngo iyi nama kuba yarabaye habura umunsi umwe yaratunguranye. Ikiriho biragaragara ko Lorenzo yahaye itariki perezida w'u Rwanda, ati iyi tariki mwahura tugashyira ibintu akadomo tukabishyira mu buryo. Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame arabyemera, ariko anyuze mu bamuhaye nuza urupapuro, reka mvuga urupapuro ruriho ibyigwa n'ibigomba gusinwa, abona birimo ibituzuye. Abonye birimo ibituzuye cyangwa birimo icyuho, niko kubwira Nduhungirehe ati mubanze muganire kuri ibi, nimubifataho umwanzuro nzaza nsinye. Nduhungirehe birumvikana yaganirije ya Angola, ubwo nyine nyakubahwa yese anamenyesha. Mushakamba ahangaha reka twibaze ikibazo. Tshisekedi ko yari yageze i Rwanda, buriya waba yabisesenguye cyangwa abyakira uko bimeze uko nguko? Tshisekedi ntagomba gusesengura, nta n'umwanya wabyo afite, bitewe n'uko ntibindeba. Ni perezida voyageri, yaramaze gutegura indege, afite impamvu izatuma yigira muri Angola. Yego. Ntabwo yigeze asesengura ngo arebe ibyo agiyemo, cyane ko bo bumvaga ikindi cyatumye Tshisekedi agenda ihuwagahu, yumvaga ko agiye gutega umutego u Rwanda, avuga ati u Rwanda rugiye gusinya ko tugiye kugarura amahoro, ariko u Rwanda rwo rubona hatarakorwa cyangwa hataremeranwa ku bigomba kugarura amahoro. Bishatse kuvuga ko iyo habaho gusinya Mushakamba, kutanoga kw'ibi bintu kuba bitari binoze, ibyo bintu twabibara kuri nde? Kuba bitari binoze twabibara, ndabibara kuri Kongo mbere na mbere, ariko impamvu mbibaze kuri Kongo ngiyi. Kongo iyo baganiriye ku bintu bibiri, ku kintu cyitwa gusenya FDLR ikacyemera, no gukuraho ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi ikazebyemera, iyo Kongo igeze Kinshasa cyangwa mu bitangazamakuru ivuga ko ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi ari M23.
u Rwanda rero rwari rukeneye gukuraho urwo rujijo kugira ngo Kongo ibanze yemere kuganira na M23 rwa rujijo rw'uko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda ruvuga ari imbunda zidasanzwe zashyizwe ku mupaka rusobanuke, bamenye ko ingamba z'ubwirinzi ari imbunda zidasanzwe ziri ku mupaka, atari M23 cyangwa atari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo nk'uko bivugwa na Kongo ndetse na ONU, ariko bigahakanwa n'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero nibyo bashatse gushyiraho akadomo kugira ngo hatazabaho ya confusion, ngo bategereze kuvuga ngira ngo bumvishe ko na Kayikwamba ndetse n'abandi bose bavugaga bati twiteze ko kuri poste zabo bavugaga ati twiteze ko nyuma y'inama turabona ingabo z'u Rwanda ziva muri territoire za Kongo. Ni ukuvuga ni ibintu bari bateze babizi. Yego, wari umutego biteguye gutega u Rwanda, ariko basanga u Rwanda rurashishoza. Yego. Ubundi u Rwanda rwababwiye ruti reka imvugo ijyane n'ingiro, dusinye ibyo twasinye bijyane n'ibyo mwavugiye Kinshasa, tureke kujya tusinya tuvugira ibintu mu nama, nimugere Kinshasa muvuga ibindi. Yego. Ni nako bimeze, ariyo mpamvu byagenze gutya, ari nayo mpamvu bwana Senama abantu ntibari kumenya impamvu Kenyatta utarutumiwe muri iyi nama itanamureba yayijemo, bikarangira ari gukoranya inama na Kisekedi, ari nubwo ari ingingo ya kabiri, ariko turagenda dukomerezaho. Ubundi yavumbutse Mushakamba, biriya ntibyaba ari bwa bugambanyi kugira ngo ugeze kubivuga ubuti Angola nayo ishobora kubigambana. Rero imigahuha ikabugama, biriya ntibyaba ari ukuri. Angola irabizi ko nubwo yahawe inshingano, ariko igisubizo cy'ibibazo biri muri Kongo bikiri mu maboko ya East African Community, ari nayo yari ifite ibiganiro bya Rwanda bya Angola nako bya Nairobi. Rero kugaruramo Kenyatta nuko nimugoroba cyangwa ku munsi w'ejo tariki ya 14 z'ukwa 12 ibintu rwabuze gice. U Rwanda ruti mubanze mukora ibi, nimutabikora nimwongere kutubwira ibyanyu. Maze babonye u Rwanda rubaye seriye, Angola yakoze ibishoboka byose ihamagara Kenyatta kugira ngo aze, noneho Kongo nayo Angola isaba Gisekedi kuganira na Kenyatta. Kandi wibuke ko Kongo yari yarabenze cyangwa yari yarirukanye Kenyatta mu biganiro, ari nabwo yaburizagamo ibiganiro bya Nairobi. Kuba rero ibiganiro bya Nairobi ari byo bigiye kuba urufunguzo rutanga igisubizo ku biganiro bya Rwanda, bisobanuye ko wa mwanzuro wa ibyo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze, ibyo perezida wa Uganda yavuze, bibaye impamo ko igisubizo kiri hariya cyangwa igisubizo cyahariya kiri mu biganza bya EAC, ndetse bikanasobanura ko ya SADC iri hano yaje itazanywe no gukemura ikibazo, ahubwo yaje kuzambya ibintu bwana Senama. Hanyuma Mushakamba, Kisekedi wari warabenze Uhuru Kenyatta bagira kwicarana nawe, buriya byo bisobanuye iki? Mu makuru yabanje twabwiye ko Kisekedi yasebye kuganira no kwicarana na Kenyatta yaramwirukanye Kinshasa. Uribuka ko hari ibiganiro byarateguwe ko bigomba kuzabera Kinshasa, bisobanuye ko nyine ni igisebo gikomeye, ni ugutsindwa kwa Kisekedi muri diplomasi, ni ukugaragaza ko Kisekedi ari umwana w'igitambambuga muri politike bwana Senama. Urakoze cyane Mushakamba. Byoroshye bya Kisekedi bihinduka umunsi ku wundi, ni ukubitega amaso tukabireba. Ngira ngo ahantu bigeze Kisekedi ntabwo afite, urebe nyuma y'ibi muya yaraceceka, dushobora kujya duhabwa amakuru na Twitter ya Presidence banditse ibintu babanje gushishoza, babandi bose wumva ba Muyaya n'abandi birirwa bavuga ubusa hanze. Ubu noneho ntacyo kuvuga kuko ibyatumaga bavuga uruvugiro bari bafite. U Rwanda rwafashe urwo ruvugiro rubereka ko urwo ruvugiro nta hantu ruhuriye n'ukuri kuzatanga amahoro. Ariyo mpamvu ubu tutarongera kumva umunwa wa Muyaya, tutarongera kumva umunwa wa Kayikwamba, we avuga gakeya, nicyo cyiza cye.
tutarongera kumva umunwa w'abandi batandukanye bigize abavugizi cyangwa se abavuga rikijyana muri Kongo. Yego. Mushakamba kigaje ikibazo kimwe kuri iyi ngingo. Yego. Turimo turabona Kongo idakora ibyo igomba gukora mu bijyanye n'imyanzuro iva i Rwanda. Kandi ahangaha harimo ibibazo bibiri by'ingutu bishobora gutuma Kongo igira amahoro. Unarebye ibyo byagiye bibuza amahoro igihe cyose. Twitega iki mu gihe Kongo yaramuka ntacyo ikoze kijyanye no kuganira na M23? Twitega iki mu gihe Kongo yaramuka ntacyo ikoze ku gusenya FDLR? Bwana Sentama, mu gihe cyose Kisekedi cya Kongo Kisekedi ataganiriye na M23, FDLR ntizasenyuka. Ibyo byo ntibishoboka. FDLR izakomeza ari umwami kwa Kisekedi. Kisekedi niba azi ubwenge, wizera ko kuganira kwa Kisekedi na M23 ariyo nzira nziza yo gusenya FDLR? Ibyo M23 isaba Kisekedi bisenya FDLR bikanayikongora burundu ikarangira. Yego. Kuko ubwabyo ibyo M23 isaba Kisekedi ubwabyo kugira ngo Kisekedi abyemere bisobanuye ko FDLR yaba yarangiye, kuko M23 ntabwo ari abantu bazabeshywa, ni abanyekongo. Aho FDLR iri, aho irara barahazi, nubwo ibirindiwe umutekano na FARDC. Aho FDLR irira, aho igira gute barahazi. Bishatse kuvuga ngo ubundi igisubizo cya biriya byose biri ku biganiro, na ku biganiro bya M23 na leta ya Kinshasa, ariko kikaba igisubizo cya nyacyo cy'ukuri kikaba mu gushyira mu bikorwa amasezerano Kongo yaramuka igiranye na M23, nibwo rwose amahoro yahita ahinda 100%. Yego. Twakomeza? Yego, twakomeza. Nahoze ndeba amafoto ya Kenyatta na Kisekedi arimo yisetsa ku mutima nti urugiye kera ruhinyuza intwari, cyangwa ati ngo uyu muntu agusetse ikijyaruguru nawe umusega ikijyepfo. Museka mumanuka. Rero ngira ngo tugiye ku ngingo iheruka. Yego, twajya ku ngingo iheruka y'imirwano. Iriya Kisekedi no guhura na Uhuru Kenyatta no twivuze. Yego. Mushakamba tubanze twumva kaka audio k'umuntu wahariya muri Rubero. Tubanze tukumve, noneho tugaruke tuvuge ku mirwano. Yego. Tubanze tukumve. Yego. Yete na grupe ni hai. Grupe zimeze bite? Sura wanakaribia na kabutoro wanaamisha nasa kuwaka kwa mbele. Aka kantu tugasubiremo tukumve neza. Nta kibazo. Yete na grupe ni hai. Ayi sura wanakaribia na kabutoro wanaamisha nasa kule kuwaka kwa mbele. Mbele kisi ya kabambi ile FARDC na wamshe nasa. Bari bakimbizi batuka kule makutsoro ya ngo M23 imaze gufata bya birindiro bikuru, bya bindi binini cyane bya FARDC, hamwe bahoze haba antene. Ngo noneho ngo bageze FARDC irimo kwiruka ngo ugeze hano ahitwa Busuruvya. Reka dukomeze. Barimo baraza hano Rubango. Yego. Ariko sasa inaweza kama wamshikilia kwa Busuru. Ati na hano Busuruvya bashobora kuba bahageze ahubwo kuko FARDC irimo kwiruka cyane. Uyu ni umuturage ureba ibintu biberayo.
ati amakuru ahari groupe nayo ngayo. Mushakamba twavuze amakuru kare tuvuga ko hari imbongo yafashwe, tuvuga ni Matembe tuvuga ibyahabereye ko hari imibare twavuze abantu bagira ubwoba, ariko urebye amasasu abaguruka hariya n'umubare w'abantu barenze bariya twavuze bashobora kuhava cyane rwose. Mushakamba rero urumva inkuru y'umuturage se ibi ngibi Tshisekedi aratsindwa muri diplomasi, Tshisekedi atsindwe ku rugamba, ibi biraza kumera biti. Umva uyu munsi wabaye umunsi mubi kuri bo batazanibagirwa, kuko nk'uko iryo jambo ribyemeza, hano ni ifoto wanampaye witwa Eli Walomng'eno Esinda Mimbuka. Uyu nguyu yapfuye, yari umuwazarenda ukomeye, intare za Sarambwe ejo zaramwirengeje. Usibye nabo mu makuru yakomeje kugenda tugeraho, kandi agiye atandukanye ari amakuru y'ukuri aturuka kuri furo y'urugamba, nuko bakomeje gukubitwa bikomeye cyane, bikomeye pe, birenze n'ibyo abantu batekereza. Nabonaga bavuga ko hari komanda wa regima wamaze kuraswa, wakomeretse bikomeye. Regima ngashyizeho yose. Yego, noneho regima y'uwitwa Colonel Kisebo, uyu nguyu we rwose regima yose yashize nta warokotse. Ubwo rero urumva imirwanire hariya ntiyoroshye, kandi usibye n'ibyo abantu baremeza ko mu birometero 7 gusa kugira ugere Lubero ibintu ntibyoroshye, imirwano irimo gutsinsura cyane. Amakuru agakomeza yemeza ko uyu munsi ku mpande zose, bwana se nta abantu babyumve, twavugaga Matembe, tukavuga Aribongo. Aribongo ni mu nkengero zayo, ntabwo ari Aribongo neza, ariko nanone bamenye ko M23 y'Irwana hari ukuntu isa n'iyisubiza inyuma kugira umwanza ze imukubitire muri target nziza yateguye. Imirwano ahantu yabereye hakomeye, Kasehe abahageze bakubiswe bikomeye, cyangwa imbunda za sheringaga yo zatwitswe, kuko amakuru mfite nuko hari BM yatwitswe rwose. Matembe nuko, inkengero za Ribongo n'ahitwa Breusa naho intare za Sarambwe zahageze ziritagura ikintu cyitwa umwanzi, ku buryo uburyo yakubiswe uyu munsi biragoye ko azongera kongera kuzanzamuka. Ntabwo byoroshye, Mushakamba bakomerewe cyane, n'ubwo hariya birakomeye, ahubwo hari n'ibindi bice byinshi narimo ndeba amakuru ntabwo ndayabona neza, hari n'ibindi bice byinshi babirukanyemo. Ngira ngo dukomeje gukusanya gake gake kugira ngo tumenye amakuru, kuko amakuru ari hariya icyambere ni kure, ariko ikindi ni intambara, ni ku rugamba. Makuru y'urugamba agenda kusanwa gake gake, ntabwo twayabona nk'uri ku rugamba, kandi uri ku rugamba ntaba yemerewe gukoresha telefone, aba ari kurasa ntabwo aba ari kuri chat. Yego, Mushakamba ndabona kondo nayo isohora itangazo, isohora itangazo ritatwa ngo rivuga ku isubikwa ry'inama y'u Rwanda. Ubwo se banditse kuri Twitter none baranasohoye, wumva akajagari. Rusanzwe nyine rusanzwe, ariko ni itangazo rigenewe abanyamakuru. Yego, nawe ndabibona kuri Presidence. Yego, rya Perezida Cabinet du Chef de l'État, mu biro bya Perezida wa Repubulika. Ndabona rwose ari irya Presidence, ryanasinyeho Eric Nyindu Kibambe, Directeur de la cellule de communication. Turi nyuremo
reka turinyuremo twihuse kugira ngo abakunzi bacu baryumve naryo. Ni byiza gutanga by'amakuru yuzuye. Yego, biravuga ngo communiqué de presse, itangazo rigenewe abanyamakuru. La présidence de la République démocratique du Congo, présidence ya République iharanira demokarasi ya Congo. Report du sommet du 15 décembre, isubikwa ry'inama yo kuwa 15 z'ukwa 12. Une nouvelle condition du Rwanda torpille le processus de paix. Ni bya bindi nyine ngo ni kondisiyo nshya, ni ukuvuga ni ikintu kigenderwaho gishya cy'amabwiriza mashya. Ntabwo ari ibwiriza, ni kondisiyo, ni ikintu ngenderwaho. Ni ikintu ngenderwaho, ngo ni ingingo ngenderwaho nshya y'u Rwanda, ngo bitumye inzira y'amahoro igira ite, ni nko torpille, ni nko kuvanga, torpille. Ubundi torpille ndetse kuvangira, twabyita kuvangira. Twabyita kuvangira. Torpille ni utuntu duturika nka kuriya batega amasasu, cyangwa byahungabanyije inzira y'amahoro. Yego, niko banditse. Bandika ngo Kinshasa le 15 décembre 2024. Kinshasa kuwa 15 z'ukwa 12/2024. wenda utarakomeza, yego, kuki batanditse ngo Rwanda ko ariyo bicaye? Batubwire ko bajyanitse batashye. inama yabo bayikorera Kinshasa, bayikoreye habiri, kuko presidence sinzi niba igendera ntigendane na perezida. La République démocratique du Congo prend note de la non-tenue de la tripartite convoquée par la médiation angolaise ce dimanche 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de paix de Rwanda. République iharanira demokarasi ya Congo iramenyesha ko inama y'inyabutatu yari guhuza abaperezida b'ibihugu bitatu, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola, yari yaratumijwe muri Angola, Rwanda. Yagombaga kuba kuri uyu wa 15 z'ukwa 12/2024 mu rwego rw'inzira y'amahoro y'u Rwanda itabaye. L'objet de ce sommet était d'adopter le projet d'accord préalablement préparé et négocié par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Rwanda. Intego cyangwa se icyari kigenderewe, cyari kigamijwe yego muri iyi nama kwari ukwemeza umushinga wemeranijweho, wateguwe mbere, wanagiweho impaka n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wa Angola n'uw'u Rwanda. Kuvuga abakuru b'ibihugu bari kwemeza uwo mushinga. Yego. Au cours de la réunion ministérielle du samedi 14 décembre, le Rwanda a présenté un nouveau préalable à la signature du dit accord, à savoir la tenue d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le groupe terroriste M23. Ati mu gihe cy'inama y'abaminisitiri yabaye kuri 14 z'ukwa 12/2024, ubwo nizo hashize, u Rwanda rwagaragaje cyangwa rwamuritse ikintu cyagenderwaho gishya, habanza kugenderwaho kugira ngo uwo mushinga wemerwe, kugira ngo usinywe wemezwe. Ati kandi icyo kintu
ibiganiro by'imbonamubone hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa M23. Ibyo wenda rimwe turajya tuvugiramo gato. Yego. Bakise gishya ariko muri rwa rupapuro byari birimo. Yego. Twikomereze. Dukomeze, ubwo birumvikana ko ntabwo cyari gishya, cyari gisanzwe. Yego, cyari gisanzwe rwose. Ahubwo kireba yarakirengagije. Yumvaga ko undi nawe kuba wenda yaricecekeye ategereje ko undi mugenzi we akivugaho cyakemera birangiriye aho. Yego. Ceci constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts fournis pour faire aboutir le processus de Rwanda initié par l'Union africaine et soutenu par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis juillet 2022. Ahangaha mushakamba ko bitangiye kurega bya bindi byayo ntiyakiburira. Baravuga hano kuba nyine inama itabaye, kuba habayeho gusaba ko Kongo yabanza gukora kiriya nk'uko byari biri muri ya myanzuro. Ibi ni inzitizi. Ni inzitizi igambiriwe, kuko yatekerejweho igambiriwe, kandi ikaba ni ikintu gikomeye, ikintu gikomeye kizitira imbaraga zashyizweho zakoreshejwe kugira ngo inzira y'amahoro ya Rwanda igerweho. Inzira yatekerejwe yashyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, igashyigikirwa n'akanama k'umutekano ka Loni kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2022. Bagakomeza ngo en introduisant cette condition de dernière minute, bazanye umurongo ngenderwaho ngo Kongo irimo iravuga u Rwanda. Bazanye umurongo ngenderwaho ku munota wa nyuma, contraire aux discussions précédentes, ingingo itandukanye n'impaka cyangwa n'ibiganiro byabanje. Ubwo bo baravuga ko bitabanje mu Rwanda. Le Rwanda démontre une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe terroriste impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo. Mu kuzana nyine iriya ngingo inyuranye n'ibyari byaganiriweho mbere, mu Rwanda ngo rwagaragaje ko rushyigikiye nta inconditionnellement, ukuvuga nta kindi bigendeho rwose mu buryo cyangwa nta rutangira. Rushyigikiye umutwe wa M23, kandi uwo mutwe akaba ari umutwe w'iterabwoba ngo wijanditse ngo mu guhungabanya uburenganzira bwa muntu, cyane ko nabonye ari guhungabanya bikabije dans des activités déstabilisatrices, no mu bikorwa nyine bihungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Mushakamba niba M23 ari ihuza umutekano, sinzi ahangagaruka kugenda nta magambo yanjye ngiye kuvuga, ihangane turi hafi ku musozo.
Oya turajya tugenda tuvugiramo kugira ngo abantu basobanukirwe. noneho guhungabanya umutekano kugira kurengera, sinzi niba nagita kurengera, ahubwo dore kuvangira se cyangwa se noneho guhungabanya uburenganzira bwa muntu bwo muri Congo birenze kwica abazarendo, bya bindi Amnesty International yashinjaga Congo na MONUSCO. Ni ibihe koko? Ibyo ni bimwe, turebe n'ibya hafi. Za mfungwa zo muri Makara, niba ugeraho kubita imfungwa itakurwanya ukayikubitisha amashanyarazi, ni iyihe violation grave iruta iyo ngiyo de droits humains? Erega na biriya bakoremuriza uyu munsi ntabwo ntukagira amafuti, ariko yego nawe ni umuntu. Baravuga ngo na biriya bamukorera bigaragaza ko uburenganzira bwa muntu ntabwo muri Congo. Bwana Sentama baravuga ngo ntawivuga amabi ameza ahari. Yego simburanira muhizi kuko ibi akora birazwi. Yego ariko ni umuntu nawe kumukora nka biriya nabyo ntabwo igihugu kigendera ku burenganzira bwa muntu ntabwo bakaba bamukora biriya, icyo bamurega bamushyira mu rukiko akabihanirwa. Yego ikindi kuri iyi ngingo wari umaze kuvugaho rwa hasi, ariko si ukuvuga wenda ko ibikorwa bya muhizi mbishima, ntabwo mbishima na gato. Yego ariko ni urugero natangaga rwa hafi, niba bashinja abandi kurengera, kwangiza uburenganzira bwa muntu, kubuhungabanya. ubwo noneho hari urugero twigeze gutanga rw'ikirura n'umwana w'intama. Yego ni nk'ibi ngibi. Ikindi Bwana Sentama bari bavuze haruguru, yego bashatse kugaragaza ko bimwe bajya bavuga ngo iyo umuntu yari yaguteza umutego cyangwa se iyo umuntu ari bukuroge yateguye uburozi, ubwo burozi ukabumenya ntubunywe cyangwa ntuburye, cyangwa umutego yari yaguteze ntufate, abakubise igihwereye aba barakurusha abandi bose, aba barakurusha wowe. Kongo nayo rero gushinja ibi ngibi u Rwanda ni uko yababajwe cyane no kuba imvugo imaze imyaka 3 ibiba ivuga, cyangwa igiti imaze imyaka 3 itera kise cyuma ku kanya kikaraba. Yego dukomeze. noneho barakomeza bati cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées, notamment la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'une part le désarmement et la neutralisation des FDLR. Mushakamba babonye icyo bireguza, cya kintu nahoze nkubwira. icyo bireguza ni ukuvuga aha ngaha icyo bavuga. Yego iyi migenzereze barashaka kuvuga u Rwanda, iyi migenzereze y'u Rwanda kuba rwazamuye kiriya kibazo rukagaragaza kiriya kibazo. Ati ivangira ya nzira y'ibiganiro bya Rwanda byari bitangiwe. Yego noneho ikanahungabanya, si no guhungabanya ahubwo ni nko kwangiza uburyo bwari buhari bwo kurwanya FDLR, ndetse no gukura abasirikare ngo b'u Rwanda muri Kongo kandi u Rwanda rutabemera. Hano bibera gatuko twavuze na iyi mvugo yabo. Cyakoze tutarakomeza, u Rwanda rwigishije Kongo gusohora itangazo ryanditse, atari za mvugo za muyaya ngo bikaba birarangiriye aho.
noneho dukomeze. La République démocratique du Congo condamne avec fermeté cette nouvelle manœuvre de mauvaise foi qui révèle à nouveau l'absence de volonté réelle du Rwanda à s'engager dans une démarche sincère pour la paix. Repubulika iharanira demokarasi ya Congo iramagana byimazeyo ubu buryo bushya bw'u Rwanda bugaragaza ko nta bushake bufite, ubushake nyabwo bwo kugira uruhare mu nzira nyayo nyakuri yo gushaka amahoro. Ce comportement nuit non seulement à la stabilité régionale, mais constitue également une violation des principes convenus dans le cadre des initiatives internationales et régionales. Mushakamba ahangaha icyo bashatse kuvuga baravuga ko iyi myitwarire ariko bavuga u Rwanda ngo ibangamira umutekano w'akarere, ngo bikaba ari no guhungabanya, ni kurenga ku mahame yumvikanweho ku rwego mpuzamahanga no ku rwego rw'akarere. Yego. Ubu ngubu rero Kongo igiye kwigisha u Rwanda ubu hari ibintu ndi kwegeranya mu kanya ndi buze kukubwira rwose bikubiye muri iri tangazo. Yego, dukomeze. Saluons l'effort crucial de son excellence monsieur le président João Lourenço de l'Angola dans les efforts de médiation. turashimira uruhare rwa nyakubahwa perezida w'igihugu cya Angola João Lourenço muri iyi nzira yo kunga impande zombi. La République démocratique du Congo appelle la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda. Repubulika iharanira demokarasi ya Congo irahamagarira umuryango mpuzamahanga kwitega yego ingaruka ziburizwamo ry'iyi mishyikirano, noneho no kugira icyo ikora. Ubwo kugira icyo ikora ni uguhana. Yego. Ni bya bindi Kongo imenyereye kurega u Rwanda irusabira ibihano. Nizere ko ni mu muryango mpuzamahanga kugira icyo bakora kuri iyi myitwarire y'u Rwanda. Tutarakomeza nubwo bigiye kurangira, nizere ko banasabira ibihano Amerika n'ibindi bihugu n'iyo miryango mpuzamahanga yasabye Kongo kuganira na M23. Kuko u Rwanda nicyo baruziza kandi si rwo rwabisabye rwonyine. Iyo ni ibihugu byinshi, Ubufaransa bwarabivuze, ibihugu byose n'Ababiligi babashuka barabivuze. Ahubwo n'abari hariya na Sadeke, none se Ramaphosa ntabyo yavuze? Yego. N'abari hariya barabivuze bishatse. Yego, ubwo twikomereze dusoze iri tangazo ubundi dusesengure. Du Congo réaffirme son engagement à poursuivre les efforts pour rétablir une paix juste et durable dans les Grands Lacs à travers le processus de Rwanda. Repubulika iharanira demokarasi ya Congo yiyemeje gukomeza inzira y'ibiganiro, inzira y'amahoro nk'uko igaragazwa mu biganiro bya Rwanda, bityo ikaba ari inzira igamije kugarura amahoro kandi arambye, amahoro nyakuri kandi arambye
mu gace k'ibiyaga, mu karere k'ibiyaga bigari. Noneho fe ya Kinshasa le 15 décembre 2024 ikoreye Kinshasa itariki y'uyu munsi nyine. Le président de la République démocratique du Congo ntabwo ari wasinye, hasinye witwa Eric Nyindu Kibambe. Uyu akaba ari umuyobozi w'itumanaho mu biro bya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kagakobwa Tina Salama niba ari n'umumama nako bambabarire kumupfobya, wa mumama Tina Salama umenya baramwirukanye. Kereka niba umuvugizi atari we muyobozi wa communication, ariko ndabona yari directeur. Muri Congo bagira poste nyinshi, abaho directeur, hakabaho porte parole, hakabaho n'abandi bose. Umuvugizi ntabwo ari we porte, ntabwo ari we directeur. Yego. Ariko akenshi chef cya directeur wa communication usanga ari nawe muvugizi ahenshi. Ikintu rero nakubwiye rero ndi bubivugeho ni bikubiye mu bintu bitatu. Icya mbere, Kongo yagombaga kwisobanura kugira yikure mu isoni. Mu nkuru yabanje twabivuze tuti Kongo irasebye kuba Gisekedi yagiye hariya. Icya mbere yagiye hariya ibi ngibi ari kwitwaza mu nyandiko abizi neza, byabaye babimuhayeho raporo. Icyo rero ni icya mbere. Iri tangazo no kwikura mu isoni, no kwisebu, nyine no gushaka icyo bakora kugira ngo bave mu isoni, abanyekongo badakomeza guseka Gisekedi. Icya kabiri kiri muri iri tangazo, Kongo nireke cyangwa nimenye uyu mugani, nyiri umupfu ni uherera hanuka. Ntabwo iyi ntambara iri kubera ku butaka bw'u Rwanda. Izo ngaruka bari kuvuga ntabwo ziri kuba ku muturage w'u Rwanda. Nubwo u Rwanda ruhangayikishijwe na FDLR, ariko FDLR ingamba u Rwanda rwashize ku mupaka, FDLR ntabwo yazirenga ngo ize ihungabanye umutekano w'u Rwanda. Bishatse kuvuga ngo Kongo yoye kubabazwa nuko u Rwanda rwavuze ngo mubanze muganire na bene wanyu muri kurwana nabo, ahubwo ibabazwe no kuba yaritwaye nabi mu biganiro, ikaba iri kwibutswa. Ubundi yagashimiye u Rwanda kuba ruri kuyibutsa ingingo izatuma babona amahoro arambye. Ikindi cya gatatu rero navugagamo, nibareke kwitwaza imiryango mpuzamahanga kuko iki kibazo irakizi kandi yaranakibwiwe. Boye kumva ko kuba u Rwanda rwaje cyangwa rwagize, ngira ngo wenda kubabara ni ngombwa kubera ko ikinyoma cyabo ari cyo bagenderagaho, ari rwo rwitwazo rwabo, bari baragize iturufu ikomeye. U Rwanda rufashe icyo kinyoma cyabo rukakigira ubusa, rukagitwika, rukagikongora, rukajugunya. Kuba iturufu yabo bitwazaga ari nayo bari bagiye kwitwaza, ubundi ikintu cyagiye gukurikiraho, ikintu cyose cyari kuzagiturika muri Kongo cyaturika, yaba amabondo yarwanye, yaba n'abaki bari kuvuga ati u Rwanda rwasinye ko ibi byose bihagaze, none dore bararwanya. Rero kuba uwo mutego u Rwanda rwawusimbutse, Kongo nireke kubabazwa nabyo, ahubwo imenye ko hari abayirusha politike, imenye ko hari abayirusha gutekereza, nayo yige gutekereza neza nk'uko u Rwanda rutekereza neza. Ngira ngo ibyo birahagije, gusa nawe ushobora kugira ibyo wongeraho nk'umuntu wakurikira itangazo, ubundi tukagana ku musozo. Icyo nakongeraho ni uko wenda ni ikintu nshobora kubwira ubuyobozi bwa Kongo, kuko ni ukubugaya. Yego. Icyo mbugayaho ni uko barushwa n'amahanga kumenya umukinya kuri ibi bibazo byabo. Yego. Kubona babwirwa n'amahanga, amahanga akaba ari yamenya ngo ikintu cyazanira Kongo umutekano, ikintu cyazanira Kongo amahoro ni iki ngiki, bo bakakirengagiza. Ni ikintu cyo kugawa cyane. Bigeze babucura sintutse babucura bambabarira, ariko hari kadire bajya babivuga amati babucura bakabya guterera ibyabo bakabiha abandi. Ngicyo ikintu nabivugaho nicyo ngicyo. Nta kindi ahandi twakomeza.
wenda ndaza kongeraho akandi kantu ka nyuma. yego Kongo niyumve ko ibibazo biri hariya ari ibyayo atari iby'u Rwanda. yego Kuko yego turumvikana. naringize ni Kongo niyumve ko ibibazo biri hariya ari ibyayo atari iby'u Rwanda. Icyo nicyo uvuga nicyo, kandi ko kuba intambara iri kubera hana nanjye uburyo nakivuzemo niyo akabaye iya mbere kumenya uburyo bwo gukemura ibibazo byawe kurenza amahanga. yego ntabwo amahanga yo yakamenye umuti w'ibibazo bya Kongo, ahubwo noneho abayobozi ba Kongo bagasigara ntawo bazi batawubona. yego yego icyo nashaka kubabwira, kuba u Rwanda rufitiye impuhwe impunzi zimaze imyaka irenga 30 cyangwa hafi 30 mu Rwanda no mu bindi bihugu z'abanyekongo, ni uko u Rwanda rufite ubumuntu, ntabwo ari uko u Rwanda rwifuza kungukira muri Kongo. kuba u Rwanda ruri kwitabira ibiganiro bya Rwanda, rwemera kujya kwitabira ibiganiro bya Rwanda, Kongo kwigiramo Nyirandabizi no kwigiramo Mafene, ntabwo ari uko u Rwanda ruteganya kubyungukiramo kurusha Kongo, cyangwa bizagirira inyungu u Rwanda kurusha igihugu cya Kongo. rero ndashimira by'umwihariko u Rwanda uburyo rwitwaye, kuko bidukijije ubutesi n'ubumafene bwa Kinshasa. ubundi wenda tugana ku musozo Mushakamba, ikintu umuntu yakwibaza, uwabibemerera bwo nk'ibi ngibi bisinywe bitya, bisinywe kuriya bimeze, hari icyizere ko byo byazanira Kongo umutekano? Wenda tuvuge ngo irimo iraharanira ko, irimo irarwanira ko wenda bayibujije ikintu cyashobora kwigeza ku mahoro. nta cyizere, kuko Kongo icyo yashakaga ni uko u Rwanda rubyemera, ubundi ya mihoro yabo bakayihagurutsa bakica abaturage, bakavuga ati dore ibintu biri kuba kandi u Rwanda rwaragize, byose bakajya bagereka ku Rwanda, kandi byose aribo bari kubikora. ni ukuvuga ngo umugambi wabo mubisha washowemo amafaranga, wateguwe igihe kinini, ubu ngubu urapfuye. ariyo mpamvu ubona bababaye kurusha uko u Rwanda rwababaye. yego kuko u Rwanda nirwo rwakakwiye kubabara aho kugira ngo Kongo ibabare. reka tugane ku musozo. yego tugane ku musozo. twibutse abari badukurikiye, twaganiriye kuba u Rwanda rwatangaje impamvu Perezida Kagame atitabiriye inama yari bumuhuze na Tshisekedi. ariko aha ngaha twibutse ko twinjiye mu makuru, twahise tubona n'itangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naryo ngiye twangireje ku bantu. indi ngingo, Tshisekedi nyuma yo kugera i Rwanda mu nama ya wenyine, byarangiye aganiriye n'umuhuza Kenyatta, yari yarabengeye mu biganiro i Nairobi. ngiye gusoza tuganiriye kuri FARDC ikomeje kugira ibihe bibi muri Rubero. ngira ngo twumvise amajwi y'umuturage uduha ubuhamya, utubwira ukuntu FARDC irimo kwiruka hariya muri Rubero. Mushakamba rero ngushimire, umugoroba mwiza kuri twese, ku bari badukurikiye. abasha ntibibagirwe gukanda subscribe, kandi n'abandi mwese ntibibagirwe gukanda kuri like, gukanda share, kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu, kandi ntimunibagirwe kutwandikira muri comments mudusangiza ibitekerezo byanyu bitwubaka. umugoroba mwiza rero ya Sentama. Mushakamba, mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye. nshimiye abadukurikiye uyu munsi wose mu makuru agiye atandukanye twabagejejeho. dushimiye kandi mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Imana ikomeze ibarinde kandi bahe umugisha. wakoze cyane bwana Sentama, umugoroba mwiza n'ibihe byiza.